Nemoj sad snima, molim te. Dosta Neću, sam snimao. neću, ne snimam bog te jebo. Mutat ću se, majke mi, ja. Nema snimanja da. Daj, stopiraj to, ajde od kurac. Hoću, aj. Evo Njuk se igra, hoće bit smišno, daj molim te, ulazi. A daj, šta ti to stavio opet? Ulazi, nema, ne ide ovo nigdje, ne ide ovo nigdje. Ne ide ovo nigdje, Ljudi ozbiljno. tamo, Ma da ne, pa dosta oni slušaju. poure šta smo stavili, bogati, šta idete? A 4 view-a imaš, evo. Jedan Već, like. Da, već. Da, to je ono. To je Već će. posao, već. Daj ulazi, ovo je smišno, majke. Da, već. Ali imamo i para, jesi ušao? Čekaj, sad ću. Ima neke buže ovdje po internetu. Kakav sami pro bogati. Pogledaj, otvori ovaj dis. Vidi ovo. Čekaj. Što je past više jebem ti oca. Neće pasti. Ovo će stati i usrat će se. Vi ovoga kretajna. Koga šti ubiti jebem, vi ovoga jebem ti grobu Isusov. Nemoj Isusa, jedno, nije on grijač. Sine, uvijek mora biti neko gori na šugav moment u ovome ketu, ono. A je? Ma daj, da pizdu mate. Jesi Aj ga- ulazi u terore, aj. Čekaj, jesu gasija torrent? Jes? Jebote, meni se, a ja slušajce ugasio, meni se spava već. A ja umirem s tim. To, slušaj, Pa ime ne umirem, bo. pa ne preko ljeta je to katastrofa, ono, Aha. umreš do ono, vrućine i svega. Vi ovo! Pička ti materina. Ajme dva heda, brate, znaš koja? Da smanji. Ajme meni, ajme kroz kutiju, stari. I hovna, ne? Ajme meni šta ne radim, stari, ovo je tužno, evo. Ve ovo, ajde u pičku materinu. A nisam stavio Inter, čekaj. Ti moram ga staviti. Gdje je user config? Po glavi jadnika. A na kojoj oni šemu tebe upucaju, ono kraj tebe puca ubije. Oj, ne. Ma ovo je tužno. Ma nema šta braj, ovi stoji na antiketu, gori ovi na ketu, ovi samo će ba šta igra ova čučanje, jel? Sad se to u kampa se čeka da ubere nekog. Koji jadnici mrtvi, ono. Mršu pičku, mrtve majke, drođe. Ma gadi mi se više ovo, majke. Ja ne mogu igrat u kanterima jer ne mogu stati na mjestu sine, ali brajo ne mogu ni ući unutra njih 5 odgori, ono. Ne znam di će okrenit, ono, nije mi, treba mi sensitivity bit na 93, ono. Da bi povatal sve, ono. Vi onoga, ajde AVP malo stani, čekaj, aj. Skinit ćeš mater, nećeš mene, bog te jebu. Vi ovoga userao. Aha, 4 hit, 111 damage, no uno. Ali ja ću zaspam mislim već 12 spava. A on meni govori da će doći, a nećeš mi doći danas. Ne dam se. A bić sam treba i se i sredi, nema volje da. Još nisi ušao, jebote, evo. Koji se ex Inter stavit će? Koji Inter, Brajane? Pa bravi Inter. Evo neki ex-Interp jebote igra, ono. Pa normalno rugaj se ljudi. Ono mislija se. Ma ovo je žalostno, jebote, otac više.
Stavit ću si ovaj Nixa. Je. To. Ma gadi mi se ovo, gadi mi se, kunem ti se da mi se ovo gadi, ono. A znam. Neka sljedeći 10 minuta. Kao mi će spava, ovo nije istina, braj. Kas ti 6 bol, ja sam 3. Koji 6? To diga se od 2 ura, ja mislim ne. Ja sam 3. Isto. Evo, 2,5 sam ja u biti. Mi kao je dobija u glavu. Jump. Di si ti? Evo Popis, me. opet. Umri jebote, bog mater, usta više. Aj, di si? Ti si terorist, da? Ma daj, više, skini mi se s kurca. Pogledaj me, 527 damage, 11 hits. Koji si ti? Ver. Koji si ti? Čekaj, CT, što? Te, Ver, koji si ti? Evo me, sad sam. Ovaj je der. Ko? Ko si? A der, Nešto se sjebalo, Niku, što je ovo? Krper freser, koji kurac, a? Krper freser. Neće da ovo stavi, nego... Už ne mora registrirati. Ne. Krper freser. Krper freser, je. Kakav sam kuš? Neki dan sam neki zombi film tražio, ja sam krepa kad sam vidio ovaj naziv. Neki njemački film, Korper freser. Odmah si počeo idolizirat, ono. Da. Neće novi, evo, sve teme prebacim. Ubilo ga? Sad bi ja išao po... Mogu ići. Neko ne gleda leđa jebate, svi Ko sam vas zaklaja. A vidim trojicu tamo, pogledaj, ovaj se mafija kampa govori, strašno mi. Evo sad te ubije, nije tebe. Pogledaj ti ovo. Aj, hoću te ući. Ti na slušalicama nisi? Jes? Jebati pas mater. Ma kampa se govori, slejaj ga da, ili ga slepa, znači. Ovdje te kurac. Neće on ići ni depa. Kad ga usere, saš vidi. Jo, interp, aj si ja interp. A, normalno svi imaju. Pa ovo je... Ovo se čudiš imat, nije ovo ESL. Stari, ako nije SL upalit ću ja VH sad, majke. Znaš šta je šema s ovim smokom, stari, baciš ga ispri sebe, razumiš, i onda počneš derat on. Znam.
Neko će me probušit sad. Ko mi se gade mi se više, gade mi se, Ja kamperi sam mrtvi. dvojicu. To govno kampersko buši. Oj da. Koga sam pogodio? Ja nemam pojma, pucam se. A ne znam nija više koga pogađa, ni koga faliva, majke mi. Znam ome, tapan mu gore i vraje ono 197 damage, ali na jednog sam gađao, 197 damage ovime ubija ono. Opet. Pička materina više. Šta me? Da, ovo je strašno. Pa odakle jebote, bol. Pa jebote, zašto svi kampaju na istom mjestu? Zašto? Ne možeš nigdje proći, nigdje ne možeš proći da igrate. Evo sad sam ja poklao ovim sve. Sa leđa dođu, kuj, ne znam čuvat. Pa neću igrat, idem ću onda. Nemoj stani, molim te, nemoj brate. Nema ovo smije, pogledaj ome 150 ping, pogledaj Nema teleportira pa se. smije, ovo je sve. Kurac se, ovo smije. Daj, nemoj izaći Ovo je još on još jadnik, dvije runde, što još je dvije ovo? runde, šta ima veze. 2-3 runde. Koga Koga jebe? jebe? Kilovati radi ovoga, kući, ne ovo ništa. Pogledaj, ovaj ne zna pucat, gledaj ovo. I onda to vi ubije ono. Ej, ubijete, kuć. Jeben ti. Pogledaj ovo. Ovi ljudi ako imaju vozačku onda stvarno... Ne znam koji je instruktor. I on mene ubio, gledaj ovo. Čekaj, ovo je istina sad, nije ovo istina. Nije ovo istina. Stani, molim te, nemoj izaći, samo nemoj izaći, molim te. Brate, doću non s tim, brate. Pogledaj kako ovo igra, ovo ko da ima aime u pucanju, svidi ja ovo. Ma vidi ovo! Jebati, otac mater. Ovo nema smisla, što je? I to njih 10 se ukampa na istom isto. I još i pokoljen, šta je tragedija, onda me jedan ubije s pištoljem. No. Išao sam offline da mi ne bi rekli gdje ovo igranje, ba. Ali, brate, srame, ono. Sad će doći da nas dva Inferno, to će... Ajme meni. A sad će biti ljutiranja. Sad nema nikoga gori kad sam za AVP, pa li ovo smiš? Aj. Pa u seri, kažem. Pa li ovo moguće? Dobro, Jel... sad će on mene ubiti, gledaj ovo. Ma daj, brate. Aj. Ovo samo maka. Umri jeboti, bog mater. Vidi ovo! Umre više, piću. Polje. Polje.
Ej, došla mi je s leđa. Ko niko ne pokriva tu bombu, naravno. Pa ne razumijem na koji način ovi kreteni igraju, ja ne razumijem. No. Ništa je sad ljuti kamp i to je to boleno. Kanter gospa kurva više ono. Kreteni izgube bombu, jeben ti majku. Niko nije išao po bombu, ono. Ubi me jebi mater. Ma da Samo kampaju. Jebi mater više. Sad sam kikao tipa, jesi vidio, znaš gdje se zakampa? U faktoriju tamo iza one cijevi crvene. Jel možeš vjerovat to? Tino! Pogledaj ovo kako nije premija prvi metar. Čekaj, di si ti da ti govori? Stani. Tu si ti, livo! Tu ti, točno ti se gleda sad tu iza zida. Deri kroz zid, bang, kroz zid. Tu! Livo, eto ti ga, sad će ti doći, ne! Eto ti ga otvore, vrata, desno tamo je, ti su sad i gledaš. Evo ti ga. Tu je desno u prolazu tom. Još jedan na polje, tamo je na polju. Livo se okreni da vidim, tu si ti dva na mainu. Ne možeš ništa, ti sam protiv njih trine. Ne možeš ništa. Nemam para, majde jebi mater ono. Ja kako Deagle progutaj, svidi ono. Deagle nema smisla uopće kupa, ja ga opet kupujem, ne znam. Drugi metak prvi ništa. Posadem se i na ovu mapu i na ove botove jebenin mater, usta botovsku svima, ono, više mi je pun kurac boga mi, ono. Em šta gutaju svi, em šta ovi botovi ne može se osloni na njih, ono, braje njih 15 oko mene ubije ovoga, ovo niko, ono, ovi gledaju mater doma, gledaju Sulejmana dok mene ubija, ono. Ajde jebi mater, ajde dođi pizdati materina više. Pogledaj, da je 7 healthy, jel? I nije umr. Ništa, kampaju gore, ej. Aj zabij se gore u rupu, aj. Doli čisto. Bravo. Ja, pas mater više. Miševi mrtvi, ono. Kao mi se gade, stari, gade mi se, ono. Kad vidiš ljudi, koga Erik Cartman je. Erik Kampman je. Kampman. Bio i mene heda. Jeben ti boga na 3 križa razapetog. Od nas 15 koji idu napolje, mene on heda frajer. Heda me frajer save peon lipo, ispizde materine tam. Bati bog, mater više. Ma gadi mi se ova igra, ja ne znam zašto uopće igram ovo više. Pa ne znam. Tako mi se riga da je to mirakul, ono. Pa ne, meni se riga ovo se radi. Laže igra, reka bi debitno. Vi ga. Ej. Medo pizdo, materino više. Kako puše čovječe, guž. Ovdje nije, ali je neko drljavo vrijeme. A ovdje katastrofa. Što ćemo teroristi? Ala, sad ćemo mi. Jeben ti ma... Ovdje uvijek ima najbolji skora, mrzim ovu mapu.
A ovdje ono. mogu skor, ne znam, može biti ovaj skor, ne znam, 52, ono. Da igram, ono. Pa ovi nemaju šanse sad. Aj manje ih, aj. Aj live. Ma ovo je totalska Ovi Ovo je rafalaju kampenska. ko da s nekom piru, što je ovo? Što je ovo? Aj, ko Isusa, Bože. Leđa. Pogledaj, ja na drugome stoju ovdje u kampu. Daj Di? još jedan RR, aj molim. A, Daj još jedan RR. restart. A, Ne mogu, ne dam, zaključaj mi je to. Gdje je ovoga, ajde je odjebi. Kamperi, mrtvi više. aj lega. Ma gadi mi se, i on mi se gadi, svi mi se gade. Kampa, dole vat. Samo stoji i gleda, ono. A Lega je dobar igrač, ono. Kurac je dobro. Jebem ti kampersku mapu u pi, jebem ti dite ti jebe. A mrzim ovo pravi, moram se, manta mi se od ove mape, moram se okričat, ne znam, na 506 strana, ono gled di je ko. A što su U svakoj rupi jedan miš, ono, Niko kurca ne prima. Meni FPS pada ovdje. Puro Meni, 85. pogledaj mi pinga, evo. Bože, sve. Pogledaj ga s bombom, diš ti s glavom, jebem ti mater. Nije sređen server. Ovi ljudi, ovo su stvarno pijuni bez mozga, stari. Ma daj jedan šao, dajmo na neki drugi, a? Čekaj, još malo da izgubim živce, samo hoću živce izgubit, stan. Živi sad ima. Hoću oboli, braj. Baci smoke ovdje kroz, to, evo ovi mi baci, i kroz smoke i evo sve. još jedan. To. Daj buši kroz smoke. Nema, sad nema nikoga, naravno. Evo. Pa ovo je... Tuga stari. Da, Erik, kam... Ej, ubija me, i svidio, ubija me sad. Di? A ovi likovi znaju, ovo je strašno, idem čao. Te znamo, Nema ovo ispadaju mi smisla. govna. Znaje, di sam, točno. Šulja sam se, znaje di sam. Daj, molim, nemoj više za nove server. Nemoj izać, velika, ono. Ma neću igrat to, što ću igrat to. A? No, znaje di sam, ja sam se znaje di sam. Free Fire mi. Pa i mene prefajra, daj ulazi, aj bog te jeba, ono. Evo još dvije runde, još dvije runde i promijenit ću na Dedas 2, Pa dođi na Park Zone i gaziš još. Di ćemo ići igra? Power Game. Tamo su botovi svi mrtvi, bog. Pa ne Jo. ga što tamo njih onak. Gledaj sad ovo. Znao da sam to. Pametni neki tipovi, razumiješ? Daj, bane... Lik Evo. zna da sam tu, gledaj evo. Jadni bože. Da, 2-2 mi skoro, ono. Ti je sušan na Ma uša sam, u Isusa sam uša. A? Ma jebem ti boga majčinog. Di ću uć, di da uđem, brate? Di si ti? Ovdje čekam.
Ne mogu ući preko tebe. Sad probaj. Ala pa Vergetume banal ima 2 dana. Ono. Povijem kurac. Di si uša? Šta ćemo igrat kad nema nadmira? Evo sad mora u kantere ući. Ujde Inter. Vi VH-aju. Da ga pratiš? Jesi. Misliš da VH, ne? Ma ne znam. Učinilo se. Svi imaju VH bokte. Sad ću popit vam, brate. Evo. Ma neću igrat ovdje, nema nadmina, brate. Ovi su botovi, ovo šta ću ovo, ne da mi se igrat protiv ovih debila. A znaš ti što mu igra, brate, ti bolje na sređenom serveru. A Fred mi ova igra, laki. Hm? A zgadila mi se ova igra, ne... Znači, šta ti trebaš, ono, šta ja trebam, znači, štekat miši tipkovnicu, razumiš, razbio zid, materi od glavu da bi mogao ubiti nekoga, ono, šta trebam ciljat kokoši na Italiji, ono, da bi ubijao ovdje nekoga, jel? Ovi dođe, bok te ja gađa mater svoju, mater svoju gađa, mene ubije, razumiš, ono. Ja ga aimam, ono, ne znam, ciljam u glavu, nula to, ništa, razumiš, ja nisam nikad nikog heda, kužiš, ne znam hedavat, ne znam aimat, Vidio! ništa. Bem ti mrtvar jeben Cartman, da ti mrtvar jeben. On mene ubije, onako. Evo ga. Lijepo pomalo igra. Ma nema više inspiracije uopće za igran. Evo ovi Erik Cartman došao ovdje, no. Tebi lager si šoš. Mene ubija, prijatelj. Materno. Ko? Taj Cartman. Pa mene Ne malo probu. prije, mene na Westwood, ja Pa skočim probu, na oni window, na A-plentu, ono prozor kad skočiš s mida gori. A ti likovi Rafal su mi skalaš svi... od njega, jedno 6 metaka je premija, faca ne ubije s Famasom, razumiš? A, Ništa, čekaj. nije ostalo mu 35 healthy, ono. 3 nas ovdje ima na ovom serveru. Ja, Lucky i ti ima ovaj. Steam, Ti jel? imamo. Steam, niko drugi. Da, evo. Ti me ubiješ. Ti Čao, nisu Steam. teroristima jebote. Pa ne mogu, nisam mogao ući, bog.
Moraš ti zaskrolat. A ja ću se upalit scroll, boli me kurac. Nisam Evo. scroll. A ne, nisi. Ma kako si to vidio? To nije onaj na CTRL Zaković, to je onaj na mišu. Ne kužiš ti to da refleksno radiš, ne kužiš ti to. Ne nego To ovaj, naviku. kao si vidio da sam zascrolla kao me ne možeš spektat. Pa kad sam vidio ovoga drugoga sam svoga aspekta. A daj, ovaj bog jeba ima cheat, što je ovo? Evo. Evo ga. Ma daj. A, on.